kaseng ki samla puli ka khasi student union menta kasi ka nyau trek prai no pra kalap kan mau burom ya ka lengkho singia ba arpu pra jong nong ilam barim ka KSU uba bul lingdo kilalek manbu sintio hau modul jong u bala peniang hadan kiti hajan ka law college ha ka jidan lang rengkat bat ki bahayeng jong ba bul lingdo hakani ke jinglek bu sentio ban kan mau burom yo teu nong ilam barim jong ka seng KSU lawan medan lang ru daki nong ilam ba khamat jong ka KSU seng kami hak jinsnan lang bat ki khot ka KSU ki balawan na ki circle bat ki unit bo repair kumsi benta ban kan mau burom na kaliang ka KSU kala penlong ru ya ka jing sab jar ka basiminet i don ru ki bahayeng ji babul na subhawan khot i bakin wan lang smat ben bu sentio samla Yambor El Padiam the Vice President of KSU Central Executive Council, Samla Yashan Mukim, the Assistant Organizing Secretary, KSU Central Executive Council, Kum ki dekat, kum ki sipai, ide banlong ki papan kre, namar tanggani ke cat penriung idan, kum mengijuang nak kapor, lada pibe no. Yo Nepali, udan ke Nepal. Pipe ano yo Bihari, udan ke Bihar. Pipe ano yo Punjabi, udan ke Punjab. Henry, lada pipe ano yo Khasi. Saya unlet. Saya mengikum kacat penriung unlet. Kacing keli kabang hiapan pusan nak away klemat, sakaway klemat. Namar kacing scam, bar kacingnya ini. Jogari bakacat penriung. Kasyong hanga badapi iwe pe iwe. Kamentoi banginnya kedau kuti. Ya kai kabaki we gile bade kai kabangi klem le ka kamram kalong mamanga mapi instang ya kata ka jingkala ya kat banwara ya kata ka jingkala ban penne ya kata ka mati bagi nong elam kumupabol enlingdo ula hangi ki pamenta manba uni samla udang long kum nu ilam papura jong ki isu tu kisnam lami ki jengkentho lami kicing bany bandong bau dai somla ba supen kulmar snong ba dai somla ba supen set ba dai somla uskwa ban thau tang jing kulmar hanrai anga uni rangba somla rangba ula letno na kasla jong perthai kicu gibreu kiong kat utu no ilam ngam samla yu su hapo ko pre nyok terap kai mga kwa pan kemau mga kren sepanggata galong kajat penriu gojungi menbangi nang klan menbangi sedang bantrai ya kenunu kakam kabiadai ban beno kumno penskam ya jenglong pekarpang jong kajat penriu bunsin ngiatan telai empat ngia pen ngia kho ai ba ngapan kemau kata galong ban kersiu sejel jong kiparari kat padang biang ke pormet perkat wan sekmat ban ai jemut wan sekmat ban ya tendrong lem ya kakam Rebuan sekemat nam tagban ket ban ba yang langkor jongkari bekajat penriu rok kowe ni snotho kicing terha ki bau ni somla hak menor ulama la syong hak kita ki bendi la sap perngat ke mukot rumah baper handai tang kowe bangitep kolong kita kecingi ke ba bolen lo bang kwai dol play ula syak kita dei kicing terha bolamat hakapor boyalam ya kisu ka pelong pat ya kejat pendiu jungi pakan skam pakan sengan nak benta ba per jong bri nyotrak nilai hiru haki dikendiat sengi nak kawai ka polkar parti nak kata ka parti nang thina po ritor ka penong artatin spang KLP petrikam yo ka kata spang kata tourism yo ka kata spang kata kinong luar jungok kai parti andai kai bangasusi galong teng la syuri dengan hakanuma kaserngiu handai kai bangi kwa ban keren kalong idon kam ya kita kian kebanyada ya kecat penriu wiro koi ngem kwa bakanu ka penta ban pan senjor ban hir thma kecat penriu jungi handai kapu ka jingkeli kalong atau kalong pop mo ya kecela jungi bakan yo ya KLP lada kimla pan ai kecela jungi balai akiwai pat kecela pono is lada pan petrikam ya KLP junction apakah Manipur kubam samla don hakata lenong jong KLP arjar ka khandai kalayo KLP balaipat kecat penriu kecela jungi keladon hakata lenong jong KLP lah persyang ban pendu bat la persyang ban kini jentet jak jingdawa
jong ka jaj pendru berkawai ngapa keren ni kata kum ki samla kalong kam tam ki khot papura jong ki isu ngimong balai Islam ban urlong kita isu henrai pekongsan kalong hadu kanu ngilak banyesha hadu kanu ngilak banyeng skam banyada ya kari bekejaj pendru berkawai ai ngilong mangi ka an ke banyada ya kejaj pendru lada kita ki badan hakabor ban pentri kam ki an ki long matla bat keset kelut ya ki skor ya ka jengut jengnam jong ki khun samla kam tam ke jengut jengnam jong ki perdok pasnam hapo jong ka beri nyutrap berkawai namang akren ni kata wala kadon ya kata kaan ke bekas sorkal jala kala pelong do long senam ho arja khanriu kata ka Meghalaya Safety and Security Act handai ke sosi galong ba hadu menta ya kataru la persyang ban kenyat ong ban hapan pan jingbet shwa na ka sokaran dia ban betrikam ngemtep ngiyo kinok sensar kinong ilam pakumno kebadan haspo sekretariat habai kaan la jong tang hapan pan jingbet biang nang thina po nong ba thali nong ba Delhi kani karo komlong koman hakum kini kisngi kia ngasgo ba teng teng kawarna ka jingdu jingkerman ka jing artatin ya kari ba kecaj pendru kawai handai wai baki samla kidang selan wai baki samla kidang not pan keren bat wai ki samla kidang mi syakmat banjai perta ya ki isu ba fair ngaso bonong kata gadai kadak jong ka jingkerman namta ba kecaj pendru kam dai ban syak thombor bat kam dai ban syak job hakino mat kibor masbar ban penjat ya kari ba kecaj pendru kawai kentang ya wai kui khun samla kam tam git khot juga seng ngenya pranang ne ngen kan mau yang cengyat nanti jumpa bol bat ngacuyai pen kemau nak kapor hai bang yat nanti hukum kena kaya hukum kena jerson ai ngin perkhat ba kapor jebing kendai gawai kapenta ka penghapan sandor lagan desyak yangi pendon kam nak government ai ngin yat dak kata nanti handai gaso gajuk kedon kam yangi ban pentebet jelade hakipor perkhat por pedan jungi banyak khun persyak banyak pentebet jelade banyak persau sorkar khamtam mengelak perpan sandur jaga jaj penreu haklanti badai nambar ngoyi kibor bak nasabar kiwan harkom paper kikum kini sngi omdai shu tangka pormat kiwan bat thombor jaga jaj penreu wacungi hinrai karkom san perkhat kepat thamai di persyang kuno pan pentron jaga rei bak jaj penreu bakoi ni hapan yi kum kita Christian ku kikul samla kidkhat papura juga seng jabang ngilak bantai ya jengilak nanti juga seng haklanti kebadai khamtam mengenam penting kena kamasim yakun kamasim yele kamasim pampendam kan ya ham hangi wei nam takitau ba bat kimat jura jonggari ba kejat penduduk kuwai